U jednoj maloj zemlji, usred guste šume, stao je šešir. Kakav šešir, pitate? Magični. Kako se zadesio tamo? Ispričat ću vam. Desilo se da je jedan vrlo jak tornado prošao kroz grad, noseći sve pred sobom. U tom gradu živio je jedan moćan mađiončar, kome je pijavca tornada u šali ukrala šešir. Kako se aktivira šešir? Na dodir. Pa dobro, recimo možete skakat po njemu ili ući unutra. Onda je neko našao šešir. Ko, pitate? Bio je to jedan vrlo strog učitelj koji je želio da šešir iskoristi da bi održao djeci lekciju. Međutim, Maša imala drugo mišljenje. Maša ima pravo na svoje mišljenje. Maša je održala lekciju učitelju. Bravo, Mašo.